Umunyarwanda umwe yagize ati uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari we umwishe. Undi agira ati kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano. Izo zose ni imvugo z'ubuhanga bw'abanyarwanda. Iyo uzumvishe wumva yuko ari imvugo zitwa insigamugani, gusa ariko njye ntabwo naje gusiga umugani, ahubwo ibingibi turabyifashisha. Umunyamakuru bamwita Gentil Gedeon, byavuzwe yuko yibasiye uwitwa Green P, ni umuraperi ndetse yibasira na mukuru we Mugisha Benjamin wamamaye ku izina rya The Ben. Byaje kugenda bite? Byose tugiye kubirebera hamwe mu kiganiro Versus, segma yo mu kiganiro cya Countdown Clash cya Afro10 TV. Nge tuba turi kumwe ni Hero Willis nk'ibisanzwe. Reka nkubwire ngo ikaze. Ndaza kukunyuriramo mu mateka y'uwitwa Gentil Gedeon kugira ngo wumve ubunyamwuga bwe. Ndakubwira mo gake gake. Guturuka muri kaminuza y'u Rwanda kuri radiyo ya Sahus iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, ikaba radiyo ya kaminuza y'u Rwanda. Yaje kuhava yerekeza ku Isango Star mu mujyi wa Kigali, ariko ku bw'amahirwe make Isango Star byarangiye umunsi yari gusoma amakuru saa sita atayasomye mu Isango Star, aho bivugwa yuko witwa Phil Peter kugeza amagingo n'aya ngaya ashobora kuba agifite kontara y'uwitwa Gentil Gedeon yo mu Isango Star ndetse n'uwitwa Muhire Munana. Gentil Gedeon waje aje gusoma amakuru muri Isango Star ya saa sita z'amanywa, bikarangira saa sita z'amanywa asomye amakuru yo muri Radio TV10. Byaje kugenda bite kugira ngo aze kwisanga ari muri bato y'uwitwa Green P ndetse na mukuru we Mugisha Benjamin cyangwa se umwite The Ben? Gentil Gedeon yakoreye n'ibindi bitangazamakuru birimo nka Keti Radio, aza kuhava rwose mu kiganiro cyitwa Dunda Show ndetse na Inyanja Twogamo. Inyanja Twogamo yayikomereje kuri YouTube channel ye yitwa Gentil Gedeon Official cyangwa se uyite GGO mu magambo y'imine. Uyu mugabo kandi w'umuhanga mu byegeranyo no mu makuru agiye atandukanye, yewe si ibyo gusa kuko na sport arayumva, imyidagaduro akayumva. Ni umugabo ukunda gusenga. Yaje gukorera n'ibindi bitangazamakuru birimo nka Kiss FM, ahava yerekeza kandi kwikorera. Nyuma yaje kujya aho bita ku Ishusho TV ndetse aza kuhava yerekeza mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho agaragara cyangwa se yumvikana kuri Radio Rwanda mu gitondo. Gentil Gedeon ukora amakuru ya sport, ay'imyidagaduro, cyane cyane ibyegeranyo muri politiki n'ibindi bigiye bitandukanye no ku buzima. Ariko Gentil Gedeon hari ibinyamakuru yagiye akora entertainment cyangwa se uyita imyidagaduro. Ubwo yari kuri televiziyo ya Ishusho TV ari kumwe n'abandi banyamakuru barimo nk'uwitwa Kaspa magingo aya ngaya ubarizwa kuri igihe.com. Uwitwa Gentil Gedeon yumvikanye avuga yuko uwitwa Green P nta kintu kimurimo, avuga yuko ari umuraperi wenyine wafropinze, wabereye imbwa Tuff Gang ndetse akabimbwa ku giti cye, akabimbwa ku muryango wose, usibye kuba ntacyo amariye umuryango we, nawe ubwe ntacyo yimariye, ndetse na industry nta kintu ayimariye. Bashatse kuvuga yuko yaba ari kariyeri ye akora. Gentil Gedeon yabitereye utwatsi kure, avuga yuko kariyeri ari yayindi gutunze, ariko Pfla murambabarira ni Green P. Uwitwa Green P iyo kariyeri itamutunze, kubera yuko ngo yavuye mu Rwanda akajya i Dubai naho akananirana. Green P akagaruka ngo bikamucanga. Uwitwa Green P akimara kubyumva byaramubabaje, ndetse utwa Gentil Gedeon yaje kugaragara mu ruhame asaba imbabazi.
avuga yuko yababaje uwitwa Green P. Gusa Green P we akimara kubyumva akabita mu gutwi, yavuze yuko nta kintu ngo avugana n'abakandanzugi, ariko tukibaza ati umukandanzugi ninde? Ubwo bishatse kuvuga yuko ari Gentil Gedeon kuko ari we wari wamuvuzeho. Witwa Gentil Gedeon muri iyi minsi yongeye kugaragara ari kuri televiziyo ya Isibo TV mu kiganiro cyitwa The Choice Live, avuga yuko muri battle yahuje uwitwa Bruce Melody na The Ben mu gitaramo cya The New Year's Groove cyabahurije hamwe muri BK Arena, avuga yuko atari buvuga izina ry'umuntu, gusa abo bakoranye ikiganiro barimo uwitwa Phil Peter, Babu Rwanda ndetse na Freddy Musoni, bo bagiye bamenconinga rimwe na rimwe bakamenconinga ubundi bagashaka kuzimiza, ariko hahandi umufana nawe ashobora kuba yabyumva. Uwitwa Gentil Gedeon yavuze yuko uko ari babiri bose bateguye performance, ariko umwe akibanda kuri performance undi akibanda kuri media, cyane yuko yizeraga yuko media izamuvugira, ariko avuga yuko byaba bikunda n'ubundi uwo performance yaje kwigaragaza, akavuga yuko ngo hari umuhanzi wazimije undi. Ubwo byari bishatse kuvuga yuko ngo ari Bruce Melody wazimije uwitwa The Ben. Ayo ni amagambo y'uyu mugabo w'umuhanga mu itangazamakuru rya sport entertainment, tutibagiwe na politiki, ubimazemo igihe ubirambyemo, ariko nawe yanyuzagamo akabaza bagenzi be ati si ibyo mvuze mwebwe ntabwo ariko mwabibonye, maze nabo bagaseka bagakubita ikirenge bakavuga yuko nabo ariko babibonye. Arangije ababaza niba wa muhanzi yavuze ko yahise azima hari ikindi gikorwa bongeye kubona. Nyuma y'ibyo byose baratekereza bazunguje ubwonko, baza gusanga kuko ngo wa muhanzi ko nta gikorwa yongeye gushyira hanze. Arangije arababwira ati rero ibyo mbabwira mujye mubyemera. Bamwita Gentil Gedeon cyangwa se mwite umwami w'ibyegeranyo kuri Gentil Gedeon official, cyangwa se uyite GGO. Twavuga byinshi kuri izi nkuru, ariko reka mubwire reka tugihinira ngaha kino kiganiro cya Versus, maze tuzongera tubane no mu bindi biganiro. Reka mubwire jye na Hero Willis Astra Vista.